Poštovani građani Srbije, ostalo je svega nekoliko sati do izborne tišine i vreme je verovatno da se iskoristi tih poslednjih nekoliko sati, da progovorimo i da barem do ponoći ne ćutimo, a nadam se da nećemo ćutati ni u nedelju. Želela bih na početku, pre nego što iznesem stav Srpske stranke Zavetnici, mada je on svima poznat, s obzirom na to da ga nismo menjali za ovih 10 godina, da konstatujem nekoliko stvari. Vidim da se kolege iz vlasti i opozicije već javljaju za reč, iako nije završen prvi krug našeg obraćanja, i ja bih zaista želela da apelujem i na bivšu i na aktuelnu vlast da ovo bude prva debata koja neće ličiti na njihov razvod braka, na njihovu brakorazvodnu parnicu kao ideoloških supružnika koji otprilike se konstantno prepucavaju, uzurpiraju svaku debatu i ne dozvoljavaju da govorimo o temi. Dakle, neka se konačno dogovore, vrate jedni drugima svoje krpice i da mi večeras možemo da govorimo o sudbini Srbije, da možemo da govorimo o ključnim spoljnopolitičkim izazovima sa kojima se suočavamo kao država i kao narod, a stavove po ovom pitanju detaljno ću kasnije izneti. Mislim da su naši gledaoci i građani primetili da je konstatacija koju sam iznala na početku bila apsolutno opravdana, jer ovo se ponovo pretvara u prepucavanje šta su radili bivši, šta su radili aktuelni, a što se mene tiče i jedni i drugi su bivši. I što se mene tiče i jedni i drugi su odgovorni za antidržavnu politiku koja se vodi od 2000. godine. Dakle, sam gospodin Vesić kao predstavnik aktuelne vlasti je simbol i personifikacija jednog istog sistema koji se nije menjao od 2000. godine. I svakoj zastavi on je bio dobar jarbol. Tako da ova kvalifikacija i gospođe Marinike Tepić na račun gospodina Gorana Vesića, ali uopšte na račun aktuelne vlasti, je takođe neopravdana s obzirom na to da je polovina njenih sadašnjih partnera, odnosno iz stranke u kojoj se danas nalazi, su članovi Srpske napredne stranke. I jedni i drugi zastupaju politiku da Evropska unija nema alternativu. I jedni i drugi obmanjuju građane. I jedni i drugi ne žele da kažu građanima istinu da Evropska unija ne želi Srbiju kao punopravnu članicu i da je Evropska unija predvidela poglavlje u kojem traži da se odreknemo sopstvenog suvereniteta, što je uslov isključivo za Srbiju i ni jednu više drugu državu. Ne želim da pobuđujem bilo čije niti lične, niti političke frustracije, niti da bilo ko tumači ono što sam rekla. Bila sam vrlo precizna. Govorila sam o tome da postoji jedan isti sistem. Nisam ulazila u to ko je koliko stranaka menjao. Znamo da je to nešto što je opšte poznato i da su ti preletači praksa na srpskoj političkoj sceni. Ja nisam preletela ni iz jednog jata. Molim vas, gospodine Milićeviću, to je praksa koja je vrlo česta pojava. Niti sam se vama u tom kontekstu obratila. Dakle, nema potrebe da budete advokat niti gospođe Marinike Tepić, niti gospodina Gorana Vesića. Dozvolite. Dakle, govorimo o jednom političkom fenomenu koji je prisutan, a to je da jedan sistem postoji od 2000. godine i da su bivše demokrate postale danas članovi Srpske napredne stranke i da ti prvoborci iz 2012. godine koji su bili u Srpskoj naprednoj stranci više ne mogu da se pronađu ni mikroskopom. I zato danas mnogi birači Srpske napredne stranke nama poklanjaju poverenje jer su razočarani i rehabilitovani starim kadrovima. Što se tiče Evropske unije, u jednoj rečenici ću reći, investicije će u Srbiju dolaziti zato što je ovde jeftina radna snaga i to nema nikakve veze sa evropskim integracijama i zato što država daje 93% subvencija isključivo stranim investitorima, a domaću privredu apsolutno zanemaruje. Mislim da treba da budemo svesni da se nalazimo u holu jednog hrama demokratije u Narodnoj skupštini Republike Srbije koja odavno liči na rijaliti i vreme je da građani od 3. aprila vrate dostojanstvo i integritet Narodnoj skupštini i da se ovde čuje glas predstavnika Niša, Kragujevca, Novog Sada, Beograda, Vlasotinca, Raške, Kraljeva, Zaječara i svih građana iz svih krajeva, a ne isključivo da ovi holovi i ove govornice služe za zastupanje interesa Brisela. Evropska unija se odriče svojih osnovnih postulata. Odriče se onoga što su temelji poštovanja ljudskih prava, progoni ruske medije, književnike, intelektualce, a sa druge strane selektivno vrši sankcije tako što je, recimo, ne smeta saradnja sa Gazpromom i Gazpromovom bankom. Srbija treba da u celoj ovoj krizi pronađe šansu i za sebe, da uloži u domaću poljoprivredu i privredu, da bude spona za trgovinu i da bude mesto gde će se postignuti kompromis između Kijeva i Moskve, a ne da bude još jedna u nizu država koja će uvesti sankcije Ruskoj Federaciji.
Dakle, slušali smo zaista polemiku koja je izgledala kao dodvoravanje ko je veći evropejac i otprilike ko će više priložiti na oltar Brisela. Šta je zapravo priloženo do sada? Priložen je naš suverenitet, atributi državnosti na Kosovu i Metohiji. Sada ono što od nas traže preti da nas uvede u potpunu ekonomsku izolaciju i energetsku nestabilnost. To su sankcije Ruskoj federaciji. Jutros je u Beograd stigao novi ambasador Sjedinjenih Američkih Država, mislim da je to važna vest koju treba da pomenemo, i koji je najavio da će ključna stvar biti položaj Bosne i Hercegovine. Šta to znači? Od Srbije se ne traži samo od strane zapadnih političkih centara da preda Kosovo i Metohiju, da uvede sankcije Ruskoj federaciji, da rasproda preostalu imovinu. Traži se da odustane od garancija za poštovanje Dejtonskog mirovnog ugovora. Dakle, mi moramo da budemo svesni da je neophodno da u spoljnoj politici budemo svoji na svome, da znamo ko su nam prijatelji, da razvijamo bilateralne odnose sa evropskim državama, ali da ni po koju cenu ne gazimo svoje osnovne državne i ekonomske i nacionalne interese zarad obećanja da ćemo nekad u perspektivi postati članica Evropske unije. Nažalost, nije sve tako ružičasto kao što gospodin Jovanović predstavlja. Ta politika istok-zapada o zapad-istoku vrlo lepo zvuči, ali u praksi se jako teško primenjuje i pritisci na Srbiju svedoče, molim vas gospodine Jovanoviću, vidimo koliko je moguća. Dakle, ovako, 15. maja Hrvatska najavljuje da će zatvoriti pristup i snabdevanje gasom, odnosno naftom. Postavlja se pitanje šta ćemo mi da radimo sa naftovodima i kako ćemo se snabdevati. To je jedna ozbiljna tema o kojoj mora da se diskutuje u institucijama. Zato je važno da državotvorne snage koje brinu o srpskoj energetici i ekonomskoj nezavisnosti i o najvažnijim državnim pitanjima budu u ovom parlamentu od ponedeljka. Zato je važno da se donese odluka da se odmah, koliko odmah posle izbora, ode u Rusku federaciju, zatraži potpisivanje i produživanje ugovora na 4 godine o snabdevanju gasom u dinarima da ga plaćamo, po jeftinoj ceni. Nemoj građani da se plaše. Rusija Srbiju neće ostaviti bez gasa. I zato je važno da ni na koji način ne uvodimo sankcije Ruskoj federaciji i zato je važno da pronađemo put za snabdevanje naftom. Preko Dunava i preko Kazahstana. Gospodin Vesić je navikao da bude u službi političkih savjetnika kao što je to činio za vreme 1997. do 2000. godine kada je bio savjetnik Milu Đukanoviću. Sada se javlja kao advokat američkog ambasadora. Gospodine Vesiću, ja mislim da nema razloga da branite ono što je rekao američki ambasador koji stupa na funkciju, s obzirom na to da je on vrlo precizno se izjasnio i ostrvio se na Republiku Srpsku i to nije prva izjava, a ne bih je tako kvalifikovala bezopasnom. Naročito ne uzevši u obzir činjenicu da je preko 80 dejtonskih nadležnosti već oduzeto Republici Srpskoj. Želela bih to da podelim s vama ako ste možda taj period prespavali. Što se tiče razvijanja Srbije u ekonomskim pravcima, mi smatramo da je važno da se reformiše celokupna privredna komora, da tu dođu stručni ljudi koji će razvijati i privrednu diplomatiju, koji će postići bilateralne sporazume sa afričkim zemljama kako bismo prilikom izvoza robe preskočili Evropsku uniju u tom smislu i kako bismo olakšali sebi izlazak na veća tržišta, ali pre svega je neophodno da uložimo u domaću proizvodnju. Ovo što je rekao gospodin Jovanović, mislim da su svi to učinili, pa mogu i ja jednom. U jednoj rečenici ću samo gospodinu Jovanoviću odgovoriti. Dakle, Srbiji je potrebna odgovorna, državotvorna, ozbiljna snaga, a ne desnica koja ima retoriku čaja od nane, malo jače od kisele vode, pa je zato prisutna i na hit tweetu i u utisku nedelje. Verujem da gospodin Jovanović, ali i gospodin Vesić imaju ekonomske timove, pa će moći u njihovim strankama da se informišu o činjenici da je afrički kontinent danas kontinent koji privlači najveće investicije i od strane Narodne Republike Kine i od strane Indije i od strane Ruske federacije i da jedna Velika Britanija ima ministarstvo za afričke zemlje. Dakle, ne bih tako olako potcenjivala to tržište, naročito uzevši u obzir činjenicu da 7/8 čovečanstva živi u zemljama koje nisu se pridružile sankcijama Ruskoj federaciji. Dajte da prestanemo da tvrdimo da Evropska unija predstavlja čitav svet. Ja ne smatram da evropsko tržište nije poželjno za Srbiju i mi treba da nastavimo
da izvozimo i da uvozimo, ali ne one proizvode koje sami možemo da proizvedemo. Dakle, da zaštitimo naše tržište od favorizacije uvoza i da nastojimo da otvorimo nova tržišta, ma na kojoj se strani nalazila, a ne da sami sebe držimo u izolaciji i držimo na kolenima tako što ćemo reći da ekonomski zavisimo od Brisela, pa samim tim i politički. Hvala. Poštovani građani Srbije, glas za Srpsku stranku Zavetnici je siguran glas da Srbija neće uvoditi sankcije Ruskoj Federaciji, da će očuvati svoju vojnu i političku neutralnost, da će garantovati mir, dostojanstvo i ponos za sve naše građane, da ćete imati istinske predstavnike koji će govoriti u ime svih porodica, očeva, majki, omladine, u ime svih ljudi koji su satanizovani danas i koji trpe velike političke pritiske zbog toga što imaju drugačije mišljenje. U nedelju budimo svoji na svome. Sve ono što smo radili tokom ovih 10 godina ne može da stane u ovaj 1 minut, ali ono što je najvažnije, od naših principa nismo odstupili. Nismo menjali ni dresove, ni boje, nismo se lakirali, niti smo menjali našu retoriku. Program Srpske stranke Zavetnici je apsolutno jasan. Poštovanje, pravda, prosveta, privreda, poljoprivreda i porodica. Od 3. aprila vraćamo porodicu u Skupštinu. 3. aprila vraćamo dostojanstvo našoj državi i našem narodu. Hvala vam, izađite svi u nedelju. Jedan koji hoće je jači od 10 koji moraju.